Oras ti radyo ti Radpas. Kentepen channel 13. Adan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malum ti Waibes. Pitsa di sinwaibe ti mabilang iti bulan ti Marso taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Markadwa tayo ti Master Control ni Engineer Will Laranang astamutin ti TV Side TPN Channel 13 ni John Vincent Gumintong. Ngumay man nagpalay lang kinagampayag itilawang at tangatang sumanglad sa malaydayaw apagtengan nyo. Babaan iti dahito yung programa na paulwan sa umiwing ayog tindandani yung tilukan dya. At yung serve winogpay kada kayo. Manong Lito Alcantara iso ti silala namang Kevin kinamagpasangbay kada sinurat yun abon iti dandani yun anakay palaunan ti minsay kada patigyo iti biyag. Ikastamutin na iti papagayam yun ayat at tumartarabay ti dahitoy programa. Mabalin mo iti daw ninyo ita kuminyo ti live Facebook ti DCTV Radio ti Radpas. Kita tingorod ti panglukat umuna asunata may luknoy kada kay amin na pada-pada. Di mo sardayan at aripatuin tanong liwayaman balin na iti apagdarikman ket madadaen ket no madadaelen dilipnos adin doon sa publik ket iti kastati kayarigan ti ilalaen ang balasan di mo kadliwayan ken di mo metsardayan at aripatuen ken aywanan di mo sardayan at aripatuen tanong liwayaman balin na iti apagdarikman ket madadaen ket no madadaelen bilibnos adin doon sa moblin ket iti kastati kayarigan ti ilalaen ang balasan di mo kadliwayan ken di mo metsardayan at aripatuen ken aywanan kastati kayarigan ti ilalaen ang balasan di mo kadliwayan ken di mo
Dan 8 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Imsakbay na papagayam ng basa, ti bulit ti dandaniw, hasta mo tindag iti kablawyo kin kuminyo ti live Facebook. Ti kablawan tayo muna iti papagayam tayo nayat, at umartarabay ti dayto ya programa sa mingayo kin dandaniw ti Lukanja, manipo di ta Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, kang runan iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Itadto yun dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment, anya pa itururay nyo kagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwar ti motoryo ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narvacan Bantay Santo Domingo Ilocos Sur ken Abra. At dati agur oray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makairwar ti motorsiklo na no dati sa Studio tumawag ti daytoy cellphone number 0927-6952-099. Minlo kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo karagiti na Dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan ng ibagatinagan Lito Alcantara Sales Manager. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno iti kasta ket maalay umutlang ngayon sigila jay 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime, free service, 3 years self-toy, registration, ket ti requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Nakapromo ti Suzuki motorcycle papagayam nila pinababa a down payment. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Nagitay mo't nakabaya doon ti motorsiklo na ingkayalanin nagitay ORCR ti motorsiklo yo sa jay opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot ka nagdi saan pa'y, nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, ingkayalanon win no claim sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Napapakaya membag amalimyo amin kidaytoy ingkay pinangpadpadan ti programa sa miwingayo kinandaniw ti Lukanja. Talaga na baralat takot na mismo ti parbangon ang makatumpong ti makapudpudno ti klima. Kablawan tayo nga ro na pagayam Roslyn Yanga ni Liesel Ramos, Sita Gaja Valdez, ni Mi Arias kay Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kastamot ng Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, kastamot din lagi ti Barangay Tanod Ken BHW, BNS ti Barangay
Villarica, Candon City. Astamot kablawan tayo Lapagayam, Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao, Astamutin Dagiti, Villanueva family, Contawe family, Maisuila family, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Astamot kablawan tayo Lapagayam, Rig Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Astamot ng Ben Saludo, Abit Saludo, ni Nixon Dakwase, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosora. Astamot ng Relio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Junelin Ortiz, Yugardina Ortiz, Dorocho Ortiz, ken Rona May Ortiz, si Barangay Nagsabaran, Sur Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ito pakayam, Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Randy Saplor, ti Salapasap, Kabugaw, Ilocosora, ni Juan Ramirez, Ortega, Jen Garcia Ortega, Yuli Navarro, George Ramirez, San Fernando City, La Union. Ikastamot na nakablawan tayo. Jasinyan Rondalia Group. Askara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Demas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Nireke, Bagdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Lucosora. Astamot ng Barangay Captain Hilencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gamelio, Ex-Captain Roberto Balbin, si Barangay Sibsibu, San Emilio, Lucosora. Kablaw dahil itong nagkapo, Pagayam, Alejandro Banwa, si Barangay Kalumsing, San Emilio, Lucosora. Kita tuy pangarot ti Pamalagip Manipod, Master Control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos no amin ang pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigilan ng program ng AKA. So, dati yung AKA ako ay sa kabag-bago ng programa ng SWD and dito yung ako at dito yung sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to the
this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Ikablawan tayo na pagayam, Dioniso na kanay, Larita Ragos ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Hasta mo tin ko na Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jopri Cadorna, Ninda Palo ni Jun Byron, Ken Berelio, Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Silami Romero, ni Salvador Romero, ni Fidelina Romero, ni San Miguel Burgos, Pangasinan. Kastamot kablawan tayo pa na pagayam, Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Anabel Tumayo, ni Marlene Antolin, ni Herminia Ramos, ni Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosora. Kunana mo dito, hello, watching from Bognay, Nadet Libaton, Heart, thank you. Nagkapulit akin ni Tidan Mutable, Libaton Dayay. Hasta mo tinakablawan tayo na pagayam, Mian Kayabyab, Camille Kakoskos, ni Rinalyn Garcia, Rosalind Garriga, ni Roma May Toquero, Rina Kia Olevar, si Ron Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tina Angeline Bungulan, ti Barangay Danar, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mga ni Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, ni Ruby Cabanilla, Sila Mia Yunayo, ni Marcio Lakuykoy Bagani, RJ Javier, ni Madel T. Ibanez, ni Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Luis Narbacan, Ilocosora. Kamutin Krapagayang, John Davis, Bergonya, Santa Maria, Vin Aquino, Susan Ramos Aquino, Sara Senricanya, Oliver Pinto, Iliwaway Gallardo, Don Philip, Bantay Branch, Bantay Ilocosora. Ablawan tayo pa na pagayam, Lisa Lintuso, Rica Tubadlo, Crystal Sorin, Sirna Jerome Kayabyab, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santo Domingo, Ilocosora. Hasta mo tingin Maylina Villa, Robert Cregonay, Jerome Rilera, si Tricia Ma Motor, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Mirenyo Cabangcala, ni Chito Barchita, kini Hilario Cabangcala, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Rolando Gamuso and family, ti Bagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro, Candon City. Hasta mo tin ka Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, Lidia Romero, si Sisdos ni Marcandas, Robio Galimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, Titalab, Bantay, Ilocosora, ni Linda Ontarel, si Ontara,
Tariwas Bani Pangasinan. Basta mo tun karapagayam Anita Labayog, Jen Wanda Simon Singarsiaga, Ibigbiga Sudipon La Union. Mablawan tayo mo sa pagayam Alex Manaog in family, Isapang Galimuyo del Cosaran, Pastorano in family, Tirobio Galimuyo del Cosaran, Keneribica Dagsi in family, Tikalungboyan Galimuyo del Cosaran. Kita tinggal tumunada niyo, ang basa tidak itu ya programa sa umimingayo pinandaniyo tilokanja. Daniyo dahito yung nagapo pagayam Victoria Digay ti Batak, Ilocos Norte. Daniyo na paulwan sa iti Barukong. Nagbinuligan ta sinangal, dulang niragsak, naglangon ta anang sagrap, itinda sarta ngarapaap. Ninamnamatat samit, pinalumta ngayat, imbalangat ta ti isem, asaksi dagiti betwen. Ngem niliday, anang semot tipait, iti salsalimutin taragsak, kitnay limog diro tilimdaw. Napatog dagiti karim, nagdelnak puso kinakam, nabak na katik kinalupoy, amang sisip kadagiti lulwak. Inigo pun tisipot, ti panamnamam agsapan, naglemeng payenti noit, at tanda ti panagsublem. Yakon nanamnaman, amasilpuan pa'y di kalman. Tauray binatek tinapalabas, nulagip mon ti mapunas. Sulay ta ti Daniyo na paulwan sa ti Barukong, na nagapo Victoria Digay, ti Batak, Ilocos Norte. Kita tingarot ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniyo na. Malagip mo pa'y ngata,
awan pacek akar karim kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan pacek akar karim kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta malagip mo pa'y ngata ita taadda ka imbati manamnaman asyak tay sublianam ulbo dalilaw kagayam Jakman lamay turen saktan day tarik na gapot dunguken ka demon imbilang siyak tay inka sinagtan awan pacek akar karim kinaulbodamin nasamit kang agsarita pamarang amin dayta awan pacek akar karim kinaulbodamin
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. dapat sa nga pulgat siya minutos asangwanan ti oras nga alas 7. At kuna ni Legend Alcantara, good evening tatang kablawan man ni Siyaon. Madamatin na ti Recognition Day. Wow, Siyaon.
Gandang gabi siyaon. Unamot ni Johnny Gawat. Good evening, idol. Astamot king kapagayam, naimbag nga oras king kanitom, tilay tingin ka, para guibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas. Kablawan tayo mga ni Melba Rosario, ni Melda Valdez si Barangay Patpata Sikin, Candon City. Hasta mo ito ni Camille Gasatan, ni Barangay Paypayad, Candon City, ni Bill Magani Gabwa, tin family, ni Pariuk Paris, Candon City, ni Edna Galon in family, ni Pariuk Sikin, Candon City, ni Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Edna Tolentino, Isilag Santa Maria, Ilocosora, Nerlinda Inurelia, ti Arnab Salcido, Ilocosora, ni Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosora, ni Venus Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo na pagayam, Vilma Sullivan in family, John Sullivan in family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Hasta mo ito nga Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Epi Bautista in family, kay Barangay Barrientos, Luna, La Union. Mablawan tayo mo ni Jericho Lucero, si Quirino Tagudin ni Locosora, ni Mina Isladi, ti Barangay Ararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Batot Las Igan Dawasin, Naimi Francia, Romil Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Clifford Eiling Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosora. Hasta mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, si Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Merlinuma in family, Tisamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo ito Kinduna Bungan, Disi Miorbo sa May Kamaymay, Rosil Largo sa Litumbaga, Marcel Labungan, ti Barangay Kulayu, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Kilinbira sin family, ti Bangar Burgos, Ilocosora, ni Alci Ansita, in family, ti Banglayan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Dueling in family, Tabur, Narbacan, Ilocosora, Kinisani Calderon in family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Hasta mo tinakablawan tayo na pagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria, Ilocosora, Arnold Dueling and family, Tidasay Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Tigabarwan Santa Maria, Ilocosora, Kene Florencio Suliba and family, Tapatot San Esteban, Ilocosora. Kablawan tayo pa na pagayam, Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Ilangquas, San Emilio, Ilocosora, Engastamo tin Kirby Villaros, si Barangay Matubwe, San Emilio, Ilocosora. Astamo tin gala Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Tinalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Fridalin Ortiza, Tilagtutuan, Gataran, Cagayan. Ni Marlo Nagbayani, Rodrigo, Tukulaw, Claveria, Cagayan. Hasta mo ito Pagayam, Lori Baying, Ibya, Santa Maria, Ilocosora. Ni Mansel Sevillano, Takadina, Tinambruangan, Kabugaw, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Renato Tingorden,
Brenda Tabor ni Sherlyn Rivera, ti Barangay Ortiga, Baknutan, La Union. Astapay kin pagayam, Rita Puro ti Kabugaw, Ilocos Oran. Wendy Lorita ti Magsingal, Ilocos Oran. Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol ti Kawayan, Ilocos Oran. Hasta mo ting Lorde Posilero, Marlita Gamata ti Lintik Banayuyo, Ilocos Oran. Hasta mo ting Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, Ilocos Oran. Ablawan tayo mo ni Elvis Ulanyo, ni Joy Ulanyo, San Pedro, Canton City, Minister Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tininaratan, Salcido, Ilocos Oran. Kita nga tirani yung intaybasa nga nagapo in Len de la Cruz, Salvador. Isal Sunay, Ilocos Norte, nung dahito ko tadasa dyan Cyprus. Si Dani una na pauluan, na pananda giti kare. Idi indaton mo, tayat mo, nasamit dagiti balikas mo, kasman diagudo a kinapudno, kanalo ko'y murik na kinpuso. Inkarim masyaklang tayatam, abukod ko tapuso kinakam, adinakto kaumaw rainton kano, ingungutin nakto, ititong palbiag. Ngam dagidi akarim, kaslapos na itarap, Jakon nananam, dahiliro tayat. Imab ay payon, manakailangin mo kanyak. Ado saludsod, noanyat nagbasulak. Napananda gili kari, anak sinapataan ta, arin tuagbaw, nasangal ngayan na yata, agarobos tilulwak, nuwaswasin di sapata, kaspunyal lanay wukwok, kanya ka managsagaba. Palubosang kat, nugandat mo, tumadayo. Amang sapol na nanay, ragsak mo. Uray no kas magsat, tiangis ko. Aklonek ni sot, ngay kari, agasat ko. Amo ka sumangbay to, dal daw mailiwliwag ko. Dagi ti dumteng adawel kun lemdo. Kititi parang ikurit ko, may kadwa panit tiyayat ko. Umapunto tinasamit, nga isim dito'y bibig ko. Kahit ati Dani yung napananda gidi kare. Nagapukin Len de la Cruz, Salvador. Isol Suna, Ilocos Norte, ng daytoy, kadasal jay pagilyan ti Cyprus. Itagtoy mo tirod ti may sa sunata, amay pakuyog ti Dani na. Panggapwang no
asping na apay ngamin anamat pati ka kadagiti sinab sa bunga na dila Pimanaw ka, biyak ko, dakon makaina. Sa weman, tiga po na, no apay anang lipat ka. Nagsakit, di ba nagniayat, nga awan ka, asping na, apay ngamin, anamat pati ka, gagagiti sinab sa bungan adila, apay biyak ko, anya gagiti basal ko, tapno ni sut, ipanggapwam, no madayo, sa wemanalan, no anya, di kayat mo, tapnon mapasubli, kayat anabukaw ko, apay biyak ko, anya gagiti basal ko, tapno ni sut, ipanggapwam, no madayo, sa wemanalan, no anya, di kayat mo, tapnon mapasubli, kayat anabukaw ko, sa wemanalan, no anya, di kayat mo, tapnon mapasubli, kayat anabukaw ko. Ti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin.
Katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numutibiyang ta danunan dak ditoy no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasa tayo, ang kanayin ng magpagang dito yung Sigourney Distrito, at least haniti ka babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya dito na duma-duma pa na leaders tayo dito yung Sigourney Distrito. Dapat 2 minutos, kasangwanan 2 oras kalas 7. Pablawan sa nga roda pagayam, Terry Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Dila Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gaboy in family, and Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez in family, sa Barangay Waigdaya, Candon City. Pablawan tayo muna pagayam, Perlita Mika Ironilla, Edita Manzano, Tikalawaki Salcido Ilocosora. Hastamo Tinlito Turalba in family, Leo Turalba in family, sa Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora. And Divina Rosendo and family, si Kalimugtong Galimuyo de Locosara. Kablawan tayo mo na anak kasim tibutubot Balawan La Union. Misali Baging ti Talimpugo Balawan La Union. Marta Sabado Cassandra Antonio Cruz, si Ginaburan Balawan La Union. Astamutin Glory Offering Riquepo, Mr. and Mrs. Bolyon Organaban in family, si Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo, Warlita Pascua Cortez, si Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, si John Rogodo, si Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, Marisa Rubia, si Kalitong, Burgos, Ilocosora. Pastamutin Grapagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Barangay, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Aglawan tayo mo ni Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Diga, Regalyardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, kid Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galotin family, ti Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Nablawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, si Kapang Pilar Abra, si Catur Reyes, si Tukipa Loba Abra, kini Madeline Monses, si Tamak Villabisusa Abra. Astamutun Kalapagayam, Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita di Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosora. Kablawan tayo mo di Sira Tubia,
Charlotte Aglusolo, Solebar ko Jamat in family, ti Makawayan, Burgos, Silocosara. Pastamutin Karapagayam, Mr. Miss Frederick Maricel Combas and family, Pilimar Combas, Rizal Vileno Combas, and Candida Combas, si Barangay Gayaman Luba, Abra. Ablawan tayo mo ni Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, si Patar Agno Pangasinan, and Kastamutin, si Lailani Rivera, si Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominic Alcantara Jr. and family, Nelly Niego and family, Sopilo Balvin and family, Lito Balvin, Berelio Balvin, Dennis Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Ruben Kodjamat and family, ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Pastamuton Karapagayam, Susan Galutan, ti Bagani, Campo, Candon City, Nina Jose, ti Katirman, Candon City, Eric Saldua, ti Camaraw, Narbacan ni Lucosora, Kinilari Akisay, Tambulugan, Narbacan ni Lucosora. Ikastamo tuming Victor Abaya, ti Kabangan, Santa Cruz, ni Lucosora. Ilayan Cortado, ti Kalawan, Candon City. Niria Palya, ti Lubong, Santa Lucia, Lucosora. Ikastamo tuming Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, ni Lucosora. Kini Jenalyn Mina, si Kabkaburao, Burgos, Ilocosara. Kita tuy pangaroti pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang
Amwan no adda dagiti piggad nga senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amwen ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Dan siya mga minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Itagtuyin dagiti brandi da motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kasor installment, anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwar ti motorsiklo yo, ti Rose Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod kandong branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, ken Abra. At dati agur uraya 1,000 pesos, kadad dati makuyog na customer ang makailuwar ti motorsiklo na. No dati sa Lutsulyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-695299. Rinno kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo sa bumisita kayo karagiti na dakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan ng ibaga tinagan Lito Alcantara Sales Manager. Pinoy bagayo ng agyo ti radyo ti radpas karagiti madanunan nyo kakapintas kung naisum ababarasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation tapnin sigida maala umutlang ti 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, iti requirements to valid ID, ken may salang nga komikal. Nakapromo ti Suzuki Motor ti nababa a down payment. Don Philip ti agur-uray kada kayo. Nagitemot nakabayarin ti motorsiklo na kaya lanin na kita original RCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo ito nagitisaan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017, agpababa 2014, kaya lanin uniklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko lang lagi tayo Xerox copy, the original RCR ti motorsiklo yo, agraman valid ID. Ikablawan tayo ruda pagayam, ang Lisabon Selection and Family, Tikabarwan San Emilio, Ilocos, ni Marie Valdez ti Patak, Burgos, Ilocos, ni Dennis Madriaga ti Bango d'Abra, Agosto Mico Alurina ti Suyo, Ilocos, ni Angela Arcina, Labur, Narbacan, Ilocos. Hasta mo tinggara Mr. and Mrs. Jeff Lisa Gambito and family, Arlene Galon and family ti Barangay, Waigdaya, Candon City. Nablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Di Armayla Garnasi Gawat and family, ti Barangay Katirman, Candon City. Hastamot kinapagayam, an kay Malaro ti Bangar La Union, Ilya Dagno ti Kasilagan, Banayuyo Ilocos, Inisali Kodjamat, ti Santa Cruz Ilocos. Nablawan tayo mo ni Lini Ramirez, ti Madarang Salcedo Ilocos,
Mirela Marca ti Marin Salcedo Ilocosara, ni Marshall Bravo ti San Tiburcio Salcedo Ilocosara. Hasta mo ting Mercy Gabaora, Ira Crisanto Erickson Keynes, Manuela Keynes ti Barangay San Nicolas Candon City. Kablawan tayo mo rin pagayam Durante Gramay ti Santo Tomas Candon City, Lilia Gawat, Isil-Gawat, Lawrence Gawat, si Barangay Katirman, Candon City. Kablawan tayo mo rin Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Royo Abalos and family, Mr. and Mrs. Gregorio Abalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, Tisabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosara. Hasta mo na kablawan tayo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo ni Rene Bernal, Cesar Bernal, ni Chris Bernal, ni Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosara. Kaya ni Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosara. Kablawan tayo ba ay napagayam Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Baruga, Danny Del Rosario, Miriam Corbeto, John Balucana, Kinisansan, Sumakyab, Kinda kiti kakadwada ti Claudine Istora, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosara. Hasta mo tingin Matiri sa Gaboy, Danar Bortangad, Lucila Elgamo ni Usang Rosado, ti Barangay Rubio, Galimuyo, Ilocosara. Ablawan tayo mo na pagayam, Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, Sisalin kin Barangay Captain, Mr. and Miss Ruben Mamaklay, San Roque, Santiago, Ilocosara. Hasta pa kin Cesar Gakutan, Julita Gakutan, in Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Kita tingor tidani yung inaibasa, managapo kin Mila Agapi, Hallelujah ti Labrador, Pangasinan. Hindi ito kutadasa di Pagilian, Tatins Grace. Idani Unana Paul 1, 6 Sikat. Lagi tiluwak sana mauma nga garibasay. Di nakayat nga daywan niliday. Di panagsagagabak saan na maungpot. Tatunggal malagip ka, agarubos dagiti lulwak. Tilagip ko isut mangguras kanyak. Jakon makarga krus impabagam. Tulbag ti banatabat sangkon na masapulan. Karkaradapag kalbaryok ngay naldaw. Agpipipyaka, tinaragsak kalubong,
Imbati na nga grigrigat ka nakakulong. Dak may suro ti bagik, ngawangkan na makita. Tasiksikat ng isaldak, ikay kayso na abiyag. Lumabalin lakuma, maumayakon di tadinnam. Tapno bangun tamanin, kinapasag nga rapap. Kitagdanggay tamanin, ngagkanta. Ikantata, isiksika, akansyon dagiti puso ta. When tapno may balikas mo, manin na siyak tay ayatem. Kitsong batak, itisiksika, tungpal tanam. Suday ta ti Daniel na Pauluan, siksika. Nagapo kin Mila gapi, haleluya, Labrador Pangasinan. Hindi ito kutadasa Jeff Pagilian, Tatins Grace. Itatimot nga luti may sa sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Ikaten ka, ti kunak ngem saan. Tadya kabailan, amapukaw ka din na. Tangamin na irwamak nga daka. Mang taripato, mangayat kaniyak tinapudno. Ulitek ibalikas ko ken ka. Ako pang tuy puso ken rikna. Uray managin na dayuta, agmay may saka nga agtagikwa. Lipaten kan ti kunak ngem saan. Tadya kabailan, amapukaw ka din na. Tangamin na irwamak nga daka. Mang taripato, mangayat kaniyak tinapudno. Ulitek ibalikas ko ken ka. Ako kwang tuy puso ken rikna. Uray managin na dayuta, agmay may saka nga agtagikwa. Nalawa lugar, iti nagbaetanta. Taaddak Pinas, ketaddakat Hawaii. Kailiw ko, tinapintas, alangin-langin ta. Ikaw ang biyag ko, iya adayong dito'y din na.
ulitek ken ibalikas ko ken ka aku kwam tuy puso ken rikna uray managing nadayuta ag may saka nga agtagikwa nalawa a lugar di nagbaetan ta at daak Pinas yatad dakat Hawaii kailiw ko di napintas langin ta ikaw ang piyak ko iya adayong ito'y din na kailiw ko di napintas langin ta ikaw ang piyak ko iya adayong dito'y din na ikaw ang piyak ko iya adayong dito'y din na Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapo for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagadugan ng Belgian si Balbalayda, di naduman sa akin yun, masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute ko para dito di kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kada yay. No pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then they gave 9 kilos 4 days. Less than 200 rules. Ano to ba maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Tanalagan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito so kumakunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po yun na niya. Natibig-big aramidem nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala natatake ka kasi. Kasi agam kamagam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de ipang ko diyan. Aging gana ti kabailak sir hang ko surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito sa Salcedo. Dan 32 minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Kat kunani Tex Ines, Sir Lito Alcantara, mabuhay ka sir. Pagritman tay napintas nga kanakak, ananmiri lay kamara, more power always watching from Sinai Tilocosora. Nagkapulit akin Tex Ines. Kunamot ni Edna Tolentino na Emba Garabim, sir, watching and listening. Sir, patukaram man tay sika. Well, maramdama. Nagkapulit akin Edna Tolentino. Kunamot na Alfonso Rayray. Good evening, idol. Great Commander Brianna, Brielia Castamot kini Ruby, Ikala from Al Rayray, Timanueva Santa, thanks, idol. Alfonso Rayray. Ikablawan tayo ni Beth Alcantara Domino,
Melissa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawen, Clarita Domingo, Tisetsu Balansay, Abugaw, Suyo, Ilocosara. Hasta mo Willie Romero, Tilaglawan, Santo Domingo, Ilocosara. Mr. and Mrs. Virilio Predelina Domingo and family. Mr. and Miss Benamin Brenda Ranti and family. Mr. and Miss Eliomara P.S. Domingo and family in Albo, Santa Maria, Ilocosara. Astamot kay Jobling Gawat Salon, Adelina Bugasto de Barangay, Terapida, Candon City. Kablawan tayo mo ni Pilumino Gakusan, Ispirga Gakusan de Barangay, Dalnar Santiago, Ilocosara. Astamot kay Edwin Azuren Bisquera, Ibango Dabra, Nitismina of Cabura, Burgos, Ilocosara. Hasta kay Joper Bilaso, Joper Dangkikan, Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, Naria Baba, Tipidpid, Santa Cruz, Ilocosara, ni Marc Antonio Gratuito, ni Villarica, Candon City, Dexter Gallita, Duga, ni Pau Norte, Santa Lucia, Ilocosara. Hasta mo tingin Bernardita, Libaton, ni Bugnay, Candon City, ni Janice Mika, Ragunton, La Chica, ni Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo tingin Cesar Balios and family, ni Vincent Diego Sr. and family, Ryan Balios and family, Kalangigan Sikin, Candon City. Mablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, ni Jenny Navarrete, Laja Morris, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ni Barangay Kulayo, Banip, Pangasinan. Hasta mo ito ng Grapagaya, Mefrel Abilio, Nerjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Nilsi Rubang, ke Barangay Amgrid, Candon City. Hasta pa kay Roli Gabaldon Laperte, Binaminandaya, ke Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosara, ni Richard Chan, te Orsadan, Suyo, Ilocosara. Hasta mo ito Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawan, Alfredo Baclayon, ken Doris Ramirez, ke Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosara. Ablawan tayo mo at ni Milani Cabanban Marsan, Delvin Ganaden, ke Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta mo kin Barangay Captain Nocelito, Magpali, Ricardo Sibayan, Barangay Almirol, Chopilo Bagoyo, Narciso Abasa, Mr. Mael, ken Johnny Vicua, ni Bangar Rispan Radio Group, Bangar, La Union. Kita ito'y tipam malagay Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress,
we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Isugamit nato yung programa ng request President Bongbong Marcos to aming pamilya na mawawang ng financial. Dapat sa 18 minutos, pasangwanan ti oras ng alas 8. Kablawan tayo roda Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Treasurer Angelina Banto, Barangay Secretary Richie Guerrero, kin Barangay Captain Ricardo Bielog, ti Barangay Nagribkan Santa Lucia, Ilocosora. Astamot kin Kinamor Salebo, Lorenzo Lawage, Ulieta Lawage, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyo, Dilocosora. Kablawan tayo mo di Jubilito, Bustamante, Orinoco, Bustamante, Prudencio, Bustamante, si Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo ting Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Noel Lopre, Manili Nason, Derek Ison, Elia Ison, Daniel Orbos, sa Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano and family, Mr. and Mrs. Gerald Quaresma and family, Mr. and Mrs. Alan Limon and family, and Mr. and Mrs. Alexander Lemon Sr. and family, Astawad ng Jojo Toledo and family, and punong barangay, Renyo Kalite, kinaamin na barangay officer,
ti Ulo-Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Ablaw na ito nagapawin, Barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo-Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Hasta mo ti Badwa Family, Ken Garcia Family, ti Lumaba, Kinapapaya, Villa Visosa, Abra, ablaw na ito manipo ti Gumintong Family, ti Barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta ang kina Albert Katsu Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Hasta ang kina Apel Gapislan, Andaya, Abilin Racomos, Magday, Nardia Abilan, ti Barangay Bitong Galimuyod, Ilocos. Hasta pa kina Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, kina Lester Pilaplapo, Lilia Visosa, Abra. Tating rin ti Maudia Sunata, amay luknoy kada kay amin na pada-pada. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay puno. Sika ka na harapapu ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harapaap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawe, ikariken ka nga sikalae. Di ka masursuro biyak ko alipate, uray pa'y ada aktun ikay tanin. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken
Ngay puno Sikap ka na yun Di harap ko Di kanto Mapukaw Ru'y lagi ko Uray pa'y aglabas Nitawin Ikarikin ka Sikalain Di ka masusuro Iyaku Alipatin Uray pa'y adakun Ijay tanin Uray pa'y aglabas Nitawin Ikariken ka na sikat Sikalain Di ka masusurog Biyak ko Alipatin Uray pa'y adakton Ijay tanin Uray pa'y adakton Ijay tanin Dapat siya mga minutos, kasagwanan ti oras ng alas 8, hintay paragpakada. Ikablawan ti Karol Janus Caro Orpelia, Janis Orpelia Dante Orpelia, ti Santo Gabayan in Family Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Pastabutin Krapagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricarda Calagues, Rosalyn Calagues, Ronaldin Dongpay, Realin Benito, de Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosora. Astamutin ni Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cheryl Abaya, Kinime Abaya, Isecho Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Rick Rivera, Michael Catabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ribaing Edwin Sullivan, Tiron Philip Marketing Corporation, Alamino City, Pangasinan. Kita ito yung nagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Castle installment, anya pa ito ray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailwarte motorsiklo yun, si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipur Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. At dati agur uraya 1,000 pesos, at dati makuyog na customer ang makailwarte motorsiklo na. No dati sa studio tumawag tiday to yung cellphone number 0927-6952-099. Pino kumontak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo sa bumisita kayo. Karagitin na nakama sa branch office Tiron Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan ng ibaga tinagan Lito Alcantara Sales Manager. Pinoy bagayo ng Ugyo Tiradyo Tiratpas. Karagitin madanunan nyo kakapintas kinaisi mababalasang
sa opisina ti Ron Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalo yung mutlang ti 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration kati requirements, so valid ID, ken may salang ako may karap. Ron Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Nagitimot nakabayaran ti motorsiklo na yung kailanin na kita original ORCR ti motorsiklo yo sa opisina ti Ron Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Astamot kalagtisan pa nakaala iti plaka ti motorsiklo na manipot kawon 2017 agpababa 2014 yung kailanin winiklem sa jay opisina del LTO District, Candon City. Ito yung lagyo tayo Xerox copy, the original ORCR, the motorsiklo yu, agraman valid ID. Arawin papagayam mila. Agsepo tunaybos mo rin, ti oras tayo tinayto ya programa sa miwingayo, tindandani tilukanja, kitinton manon malum no Lunes, padaanan yung tumanin, kisasangbay sa maraydayaw wapagtengan niyo. Alawin papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, kendrabiwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Angel Well Laranang, astamutin ti TV sa TPN Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Kento ipagayam yo, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, babayo.